Minomiam cho aseye toto Ajiha akafu apeto La mia plejipo no la wokato Mia cho si asubo mia de La wakafu maugan Asiana dire Fishafi wakafu mauga hashana dile afishafi maudo ipete novida le pelo loga ma volame yataji po bakble ani Jijipon kolao Eko, il peu me tordre. Les vieux, ben il tue ma. Papa c'est mi famille, il a me fond. Et il a gardé, ben il a gasron sabascou. Et nous serons un elia diminué le considéré à moi. Et si peut être global du corps à pas banto. Du corps à pas banto. Mianovi a double cocu a été et pomme et le ponya fille à nos vieux garçons. Be yo aga peto pe nya agugulu menami kwa mado no aga kofia mi no vile on weza yo e ka ko mare anga be fon be ni chema be soro anya ha be fon bien boire ma wa no ko be ta mi fon mi subo ale ami le di agbagba je jore e ha plo mo ba lo do ni le bi bareti nyanda pe na ma foko bi D'accord, où est-ce que vous êtes? Ah, comment? À fond là. Mais il y a un chemin. Les vieux forts que moi. Nous on violer. On lit. Ah, moi voilà. Ah, quoi de moi? Yo, dis pas me parler là. Abale si me plaît, nami be, nous serons un elia 10 000 le considéré à moi. Et si peut tailler global du corps, à pas banto, puis seront gloire. Et les derniers pas par le tendre, puis publier un nez. Là, il y a un global, au chance boubou, plein de roudouné. Eye dukɔ katã anyigbaji dukɔwo kple gbegbogblowo suboe eƒe dziɖuɖu li tegbe eye enuma yi o eye eƒe fiaɖuƒe magba o amen amen ke hafi miage ɖe nya yawo me nyuia miabia tso fokɔmisi be wòado gbe ɖa na mi. Aƒetɔ miamawo nublanuikpɔla kple amenuvela mide akpɔnɔ be nene miasi nukpɔkpɔe ele ƒo mia nuƒu be mia adzrowo nyame mia srɔ̃ nuku ɖe ŋuti o mi ɖe kuku nɔ be gbɔgbɔ manɔme mi matia wo naneke o eta mi ɖe kuku nɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be neva mi bla be no ʋu go nya akle na wòfia na nu nyame mi ɖe kuku nɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be no ʋu go nya ya ne wòakle wòafia mi nu le Yesu Kristo mia ɖela ƒe ŋkɔ me amen amen. Et abale ye minye be mi le nusrɔ̃ ku ɖe nyagblɔɖi nyawo ŋutia nyagblɔɖi nyawo gakplɔ mi be miase gɔme be enya yiwo katã ne le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eƒe menyawo kekekeke wɔa Mawu gbugbɔ gava ɖo kpe dzi le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ me egbe be ale ye xixe yi ne nyo nyakpɔkpɔ dzeanyi ye wòadzro be nanɔ me va gblẽa nenema ke gbegblẽa ƒe dziyiyi kakakakakaka ɖeɖekpɔkpɔ be mɔnu va to Yesu Kristo dzi va na mi. Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ gaɖo kpe ɖeɖekpɔkpɔ ya ƒe tomenyawo dzi na mi nyuie eye wòtrɔ gbugbɔ ɖe xexe yiye ne ganyo abe gɔmedzedzetɔa egaɖe fia mi eye agbeti kple agbe tɔsisi le eya mea me. Kɔa eyɔwoa dukɔwoe le gome kpɔ ge le me ame ƒomevi vovovowo le dukɔwo me ye akpɔ gome le ɖeke ƒe xexe nyuie ya me. Eya tae mi le nusrɔ̃ ga ku ɖe dukɔwo ŋuti, dukɔwo akpa gbãtɔ. Nɔvi le yɔme dzi be mabia se be ɖe Nimro kple Niniwe be nya ɖe ka gɔme miate se le me tututu. Ntakpe na biabia ya kowa si be ke wo pɔkplɔ yi ɖe me nenea mi la do dzi si be mi sɔsɔ ya be tanya ɖe gbɔna mi be dukɔwo akpa gbãtɔ eye no gbɔn be dukɔwo akpa gbãtɔ mi la bio be nkanti sɔsɔ be tanya gblɔ nenema wa mi la kpɔ be le si me ke Yehowa Mawu wɔ anyigba
nyagblɔ ko be anyigba be be capital alo be titina enyi edembɔ kebe o funua ye atsiku sesẽwo kpata wole funua ye ŋutifafa le na aɖaŋkple va funu ye nunyɔna amewo kpata le na wo ale be Mawu ŋutɔ ye nye woabe fia Mawu ŋutɔ ye nye woabe kplɔla wòmie ke mi do dzesi be aɖaŋkple vɔ wɔ nu vɔ wo kpata nɔ aboa me ale be wonya wo to le aboa me wosɔ dɔwɔlawo ke sɔ da ɖe aboa nu wodzɔna aboa nu. Wonya wo ɖa le capitala. Wonya game. Du game wonya wo ɖa. Wonya wo ya agble dzi. Wonya ya agble dzi. Va ko to afu kpekpe. Ya se ne gɔme le fi ya gɔme Yehowa mawo ba fɔ nunɔnɔ hena ti fafa ba. Amen. Ale ko dzo aboa me yo yi ɖe aboa godo wodzo le du game yi ɖe agblewo dzi yi ɖe aboa godoa. Wosɔ dɔlawo ke sɔ da ɖe aboa nu ale be nuwo sesẽ na aɖaŋkple va azɔ. Ele na woazu be woawɔ dɔ sɔwo ɖe ke wo gana aboa me sa eye woɖuna nu eye nu nyi woabe aboa me gãgã sa ye nana wo nuɖuɖu va fifia woabe dɔwɔwɔe le na wo nuɖuɖu ale be ele ɖekea vɔa wovana va sana vɔ le aboa ƒe agbonu nɔna mɔkpɔkpɔ me be ŋgbedodo ke Yehowa Mawu wɔ na yewo be dã la ɖu afɔkpo dzi na nyɔnua ye nyɔnua la gbãta nɛ abe ela kpɔ me vava va ne mi yi ɖe ŋutinya dzi ye mi hlẽ nu le mɔse be agbalẽ gbãtɔ tawo so kpikpi gbã va wo evea mi ma hlẽ o va míalé ƒoƒoƒo ɖeke be le kpukpu ya be gɔmedzedze ya mɔse be agbalẽ gbãtɔ tawo kpikpi gbã va ɖo wo evea wona mi do dzesi be Noa be dzidzime ye nyi Sem, Ham kple Yafet ale be amegbetɔ be nu vɔ wɔwɔ na be Yehowa Mawu wɔ tsatsa be yeatsɔ anyigba kudo si va le esime ke Noa ya kudo via be tɔn kudo wa srɔ̃wo kudo Noa ŋutɔ be srɔ̃ nyi nu teƒe wɔ la ta na be Yehowa Mawu ŋutsɔ wɔwɔe o va mi la do dzesi me le etɔɖɔɖɔ vɔ megbea Noa be vi ko yɔ be Hama ewɔ nu mawɔmawɔ ale be Yehowa Mawu ƒo fi doe va me ke Yehowa Mawu ƒo fi do le esime ke Ham ye kpɔtɔ la ma le esime ke Noa ya ƒo fi do Hama egblɔ be wola ƒo fi do Kana ƒo fi do Ham o lo français be Sham ƒo fi do Ham va ƒo fi do Kana voa Kana enyi Ham be vi ƒo fi do enu ŋuti gbe awo gblɔna be Kana awo gblɔna be bɔn be Israelviwoa be Kana nyigba dzi ke wo dzava nɔa be Yehowa Mawu le ba Kana nyigba dzi tɔwo va le sɔ Kana nyigba dzi sɔ le ne Israelviwo mi ɖo la nya be Noa be fiƒo ɖe ye kplɔ Kana do ege be nya ke Noa gblɔ le Mose be agbalẽ gbãtɔ ta asi ɖekelia me na Ham nyi be na Kana la nyi kluvi na nɔviawo. Donc mia se gɔme be le Mose be agbalẽ gbãtɔ tawo kpikpi gbã yi ɖe wo evea me woƒo nu ƒo ɖe dukɔwo be dzɔdzɔ ŋuti na mi le funu eye le esime ko le ƒo nu ƒo ɖe dukɔwo be dzɔdzɔ ŋutia woyɔ ŋkɔ ɖe le funu Nimrod eye nyi biabia ko wa Nimrod wa wona mi do dzesi be enyi Ham be tɔgbeyɔvi Hama edzi Kush edzi Kana edzi amewo ke evia ko yɔ be Kush etɔ dzi Nimroda ale be Nimrod wa eya ye va ɖu fia ɖe Niniwe be dukɔa dzi va wo gana mi do dzesi be Nimroda ye ke ba ɖu fia ɖe Babel dzi va ne mi kpɔ Babel be dukɔa nugbegble nɔ ne mi ne mi kpɔ Niniwe be dukɔa nugbegble nɔ ne mi ne mia se gɔme kpo be le nyateƒe mea dukɔwo ko to asi dzɔdzɔ mea nugbegble bɔ ɖe wa me mi la do dzesi be Babel ya mo nɔ yo gblɔ be va tso xɔ ɖe Babel tɔ dziƒo ne ma wo gbɔ sɔ si ke sɔ trɔ tua no ya kɔe eye le wa be susu ya ɖeɖe me Yehowa Mawu be atɔtɔ gbe na wo yo ɖo ŋkɔ na funua be tsakatsaka teƒe Babel be xɔ ko le tu egɔme be mia se gɔme kpo be le Nimrod kudo Niniwe be biabia ke hame fofoa yi te wɔ na mi mea mia se gɔme be dukɔwo va dzɔ kudo egbe gbɔngbɔn vovovowo kudo eto vovovowo be dzɔdzɔ vɔgake dukɔ yɔ ko le dua gbogbotɔwo ŋu dzɔ le Yehowa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me o dzɔ voa o gble Mawu ɖe agladzedze me yena bo ƒo nuku ɖe Nimrod ŋuti bena eye nyi aʋawɔla wobe nyi aʋawɔla gã le Yehowa Mawu be ŋkume munyi be nyi aʋawɔla gã le Yehowa Mawu be ŋkume le nu nyɔwɔwɔ mu vɔgake nyi aʋawɔla gã ɖe si tsitre ɖe Yehowa Mawu ŋuti woanɔ telefone. Yo nɔvi Leon akpe kaka fɔkɔmi
Animbro kple dinyo be nya enye ma. Meta kpe na frère no eƒonu egblɔ nyawo kekeŋ vɔ. Ke me dzi be ma to asi nye be eɖembɔ yi ke be to asia. Eɖembɔ nye teƒe ɖe ke vivisese nɔ na eɖaŋkudo esrɔ̃a. Eviwo tsã wova kase wo viwo le ke wonɔ teƒe ma ɖo. Ewɔe be ke nua tɔɖɔɖɔ ava ye abɔa ŋgba le oa eziwo dzi ete ɖe wo dzi evewo. Donc ewɔe be dzidzimevi ko va abalị ke mi le bia nimero dume nya ya va di be ya te créer afi ɖe alo ya ɖo afi ɖe ke amewo la nɔ vivisese la nɔ anyi vivisese yi ke wobu le abɔa mea ne woagatrɔ ake ɖe ŋuti ewɔe be ya va kɔ ɖokui gã kple susu be ne ya kplɔ amewo ye ɖe susua be yatu edu ɖe ke ne yakɔ tsitre ɖe Mawu ŋuti. Donc ne míase gɔmea edi be ya nuke Mawu wɔ ye be trɔ xɔ le yewo sia akɔ akɔe va anyigba susu ke nɔ si va yo Fokɔbi akpɛ edzidzi ƒe nukpɔlawo premier soula dans la Bible ahamula gbãtɔ le Bible mea yi meganɔ be enye Noa ame yi Mawu kpɔ be le dzɔdzɔea nu yi gava dze le wɔe enye ma evɔ ɖo fi ma ko nya dze gɔme le kɔa Nimro ya va xɔ fiƒode be nu ya va fiƒode be ŋusẽ va le si be ya ŋusẽ le esi vɔ ŋusẽ ma ɖe me be yakɔe wɔ dɔ ne Mawu yo lo vɔ ne yakɔ atsi tsitre ɖe Mawu ŋuti wò hã ŋusẽ ke le asiwò gba ŋusẽ le asiwòa ne wòatsitre ɖe Mawu ŋu ebe ŋusẽ le asiwò lo alo ŋusẽ yi ye nakɔ wɔ dɔ ne Mawua eya nenye be ŋusẽ yi tsitre ɖe Mawu ŋu ya Nimro etɔ va yi lo wò hã tɔwòa egbɔna yi ge vɔ nenye be dzi be etɔ megava yi oa gbugbɔ le ŋku ɖe ɖokui ŋuti mina mía gbugbɔ le ŋku ɖe mía ɖokuiwo ŋu. Fokɔbi maganɔ gbɔ o mabia se be ɖe Abraham ɖeke míase ya be yɔyɔ ya gɔme. Medakpe ne mi kpɔ Mawu be taɖodzinu ke nuvɔ va Mawu me taɖodzinu be amegbetɔ ne trɔ va ne mi kpɔ aɖaŋukudo esrɔ̃a le abɔa mea ko dze agɔa Mawu le yɔ wo ne trɔ va vɔ le si Mawu wɔ ɖe kpekpe be atrɔ le anyigba kpata atrɔ ɖeka yatrɔ ha amewo va elabe Biblia na mi ya nuvɔ nana mama va na mi kudo Mawu dome vɔa Mawu ya medina mama donc Mawu di be le wɔnkɔ yatrɔ ale amegbetɔ katã ƒoƒu vɔa wobe ewɔe zigere vɔ agbe alebe abalị yi ke mi gblɔ be dukɔwo wova le ɖo nyame gbogbo dukɔwo va le tsitre wo dze agla ɖe Mawu ŋuti Mawu be nɔ ne le nenea la ɖe fu na yi nu ke ya wɔ nyi be yatia ame ɖe le wo me yakɔ wo yi ŋutɔ yi be dukɔ ale kple susu be nu ke ya nɔ ɖe dukɔ ma mea no wo le kpɔzɔn wava dze yi tase taɖodzinu ke nɔ Mawu si ebe ke be kpɔ be Abraham medzi le dispo Abraham medzi le gbesɔsɔ be yate azẽ akɔ nu ke le tame na ya ebe yɔe be ne to le Babylon me nyateƒe nye be Mawu Abraham ate nɔ Babylon manɔ tsakatsaka ma me Mawu me taɖodzinu la vɔ ele ne be ne to ne Mawu no ava dzre ɖo abalị ke wowɔ Mose nene Mawu la va dzre ɖo vɔ ke ŋgɔ azẽ sɔŋ akɔ hame gbetɔe ɖe ɖokui ŋuti. Yo akpɛ kaka Fokɔbi nyateƒe nyawo nye Mawu trɔ le dukɔ ɖe dzi na eɖokui ne mi kpɔ Nimro be Ninewe kpɔkplɔ abe dukɔ nenea le ŋutɔ be lɔlɔnu ye menye le Mawu be lɔlɔnu fifia ɖe dukɔ kame woakpɔ Mawu be lɔlɔnu azɔ le ma hã eye va nye Mawu be taɖodzinua nɔvi le masɔ vi ɖe sɔ pe nɔvi kɔbitɔa agblɔ be le nyateƒe mea le esime ke Nimro etsite le anyigba dzi ye be le ɖo fiaɖokui wònye eɖe fiɔ be esɔ ɖokui sɔ fiɔ efiɔ be efia nye be susua ame gbɔ bi dzɔ le gbã ye Nimro ale be Yehowa Mawu ya taɖodzinu mu le ya si o egɔme be taɖodzinu ke le Yehowa Mawu si nye be ya yi la nyi fia na xixia kpata la nɔ kplɔ xixia kpata vɔ gake Yehowa Mawu dzi be ye be gãnyenye ne ɖe ɖokui ɖe go to dukɔ ɖe me ke be nyi be ŋu ye la zi amegbetɔ dzi be ne dze yewo me na amewo le anyigba dzo kpɔ la te kpɔ be ke wo amegbetɔ la te ma nɔ agbe alea enua ti ne mi ne le Mose be agbalẽ atɔ̃lia tane Mose be agbalẽ atɔ̃lia tane kpekpe atɔ̃a egblɔ be kpɔ ɖa mefia ɖoɖo kple sewo mi abe ale si Yehowa nye Mawu dewo nam ene bena miawɔ wo dzi le anyigba si dzi va ge miala ahɔe la dzi mi le ŋku ɖe wo ŋu
eye miawo wodzi elabena woawo nye miaƒe nunya kple gɔmesese le dukɔ ŋkume ame siwo ne wosi ɖoɖo siawo katã la woagblɔ bena ahan dukɔ sia nye ame nyanuwo kple nugɔmeselawo vavã amen Amen. ne mi le ŋku ɖe kpukpu ya ŋutia fi ye woabe nunya ya ɖe ɖokui ɖe go le nyi esewo lele ɖe asi me Yehowa Mawu gblɔ bena yele sɔ ese yake sɔ na wo kpɔ evɔ lo nu siawo dza ɖe fiɔ nu siawo sɔsɔ na Israelviwo alo Abraham ye dza ɖe fiɔ be wonyi dukɔ ke si nunya kple si dzedze alo nugɔmesese le wo lo voa eseawo lele me ɖe asi ta ɖo dzi ke le Yehowa Mawu si ke be wɔ hihia mu ye nyi be bɔn bena vo toto ne va vɔ edzi be ebe ɖoɖo ne na nyi ta mi ɖo ado edzesi to ŋusɔsɔ ya ke mi le wɔ ame be ɖe abe Kristo tɔwo nene miame ko Yehowa Mawu yɔ egbea ebe sewo lele me ɖe asi ya na wɔ toto ya nɔ miame le ihe ya ke me mi le egbe ne mi kpɔ ihe ke me mi le egbea enugbegblẽwo le yi dzi miame ko le wɔ nugbegblẽ ŋutɔ tsã ga ɖewo mo mi do na dzesi be nugbegblẽ mi le wɔvɔ gake mi do be miawɔ eye dzɔgbevɔ̃e tɔa miame ko le wɔ nugbegblẽ ya ɖo itsa mi nya be Kristo tɔ mi nyi fifia ɖe vo toto ke la ba nɔ miame ke wa ne vo toto ɖe kpe ma ga nɔ miame wa ke wa mi hɛ mia dzi Yesu yome ene le ma ha ko me ganye Mawu ganye fia na mi Mawu ba nye fia na mi e wanta Mawu le ve mia no be si be de ke Yehowa Mawu tsã Abraham ya Abraham tso le be tume mu nya fi ke be le yo kekekeke va ɖo kana ni bandia miawo tsã mia do dzesi be ne Yehowa Mawu le yɔ mia tsɛ wa be mia to vo le dukɔ dome e mi ɖo do dzesi be miawo tɔ he Yehowa Mawu le yɔ mi gasia gam le mia be kɔn me le mia ba home le mia be ƒomewo me be mia ɖe ye ke zɔ fio ne ye be nunya kple si dzedze ba ɖe ɖokui ɖe go akpe yo nɔvi le akpe dzidziƒe nukpɔlawo Abraham ƒe yɔyɔa taɖodzinu yi ne le Mawu si wòtsɔ yɔa enye ma ke nye kple mi aɖe míaƒe yɔyɔ aɖe taɖodzinu ka me ye míetɔ ne Mawu le ɖe mi tɔ ne Mawu be míawo hã míaɖe edenyui fia abe ebe dukɔmenɔla nenea alo ɖe mi tɔ ne be míadzo va ɖia nu míava zu ge anɔ nu nɛ ya egba míame geɖewo mi zu ge le Mawu nu ye lo egba be mi va le Mawu nu ɖiam mi le nu ɖiam mi tsɔ agbenɔnɔ yiwo nenye niwo be agbenɔnɔwo tsɔ va le Mawu nu ɖiam be ne menya wɔ ne koa ke ye ŋutɔ ne dzi afi aɖe wòato be míawo ŋutɔwoe nye míawo ŋutɔ míame geɖewo míabe nyagbɔgblɔtɔ hã nye be nɔ be nenema nyame dzɔe ma nyame ma ame ƒomevi nyame nye ma ede yiwo le mía si nu yi ta Mawu yɔ mi be mía ɖe asi le demɔwo ne de mi wòanɔ mía si ne ame bubuwo ne wokpɔ ɖe ne Mawu me nɔnɔ ne dzro menye nye ma Mawu me nɔnɔ ne ebe tsikɔ ne wuwo ebe dɔ ne wuwo abe yɔ Mawu me nɔnɔ aleke wòle ya yewo hã yewo ava kɔa ezu be ema kɔa ɖe fia bena Mawu trɔ le eɖem gbɔ ɖom anyi nye ma to mía dzi alo kɔkɔbi alo nɔvi le yɔ kɔa ne mi le eɖem gbɔ me gba leke ma vivi ŋutɔa nu vivi ɖe wòanye o hã va ge ɖe me la va ge ɖe ɖem gbɔa me la meganɔ egodo afukpekpe lo aya ɖuɖue ta o hã va míanɔ me sia míawo mi le me ya ta mi le o hã yɔ be nava nɔ me nɔvi le ma trɔ nɔ gbɔ o ma wɔ biabia be fifia Israel dukɔ be nya ɖe va le nya me to mɔ ka dzi Israel dukɔ va le nya me kaka ye kpɔ ɖe ŋkɔ míate ŋu kpɔ le wo hã ƒe akpa dzi. Ok, mi da kpe na biabia ke owa so Abraham dzi va ɖo Isaac Jacob va dzi eviawo va ɖo ʋɔnudrɔ̃lawo be gamea Yehowa Mawu ŋutɔ kplɔ ne be dukɔ Yehowa Mawu ŋutɔ yi fiɔ na Yosua be gamewo keke Mose be gamewo keke Yehowa Mawu ŋutɔ kplɔ ne be dukɔ fifia ne mi va Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ge be yiyim le mia so Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta nyi so kpekpe ne va wo nyia wobe Israel ba megãwo wova me gagbɔ wova Samuel gbɔ gawamea Samuel nyi ʋɔnudrɔ̃la enyi nunɔla ebe ba yi nyagbɔɖila le Israel eye xɔna gbe le Yehowa Mawu gbɔ vana na wo le gblɔm me Yehowa Mawu ŋutɔ nyi fia na wo va le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta nyi so kpekpe enea me kpɔa Israel megã va Samuel gbɔ be nyama yewo ŋdzi be ɖeke yewo le ɖo ya gba nɔ nene ko fifia yewo dzi be yewo anɔ si be ɖeke dukɔ kpɔtɛawo le nene
Eni ro be du ko mo to iyen ni we a. Ni we a. Ita no si we. To no ka job yo mo. E fiole wasi. Yo cha yo ti be fiole no yo cha yo. Ah. Enga ewo dore Samuel di ale gbegbe ndila ne o vo Yehowa be ne lo ne nu ke ju ko le bi adi voga ke ni to no be. E fioke da no wa nua e fia ola zukulu vi one. Ola dona ebe so ola ni gbada gba one la ina ba gbeji e la fo wa bi nyonu vi o ola ba sinami hu ene eye ola de na e ba gble o ma ba do vovo de pepo aya ke ju kwa be o milon mi ji be fiore no mi o ja mi han Ya o. yo ja ntinga ye ntinga ke wona dore jinye subo ntinga le bla mi wona dore jinye lo fo ntinga ye ntinga ke wona dore jinye subo ale ke gbebe de ko ka ju ko ke Yehowa mo nto le kolo e de be se sofion mbela de ma o ke mi le subo re yo be na de Jehovah Zebaoth e gbebe aba oro be ma wi e fi o be la gba gbeja Yehowa mo nto wona gba na o e ye Jehovah Jireh ya ko pata le se jo ja ye so na o wa gbere ka ko se jo ba ko me yo ngba ji o nya Biblia gbon be de Yehowa mo gro na Samuel be munye ye o le gbe Yehowa ma o yo le gbe mi o che gbe ya mi lo wo na da ya mi ti be nya di ame bubu mi ti be nya di egbe ade ka mo le donu Kristo do mi nyelo mi ti be nya di de ka mo le donu egbe ro kinji de ka mo le tan de nti ya de mi ti nya tan de nti ega mi o cha mi ti be gbon be nyon vi o mi nya de nya ba ta o dare nya be se pe o ni teze mi o cha mi ti be gbele TikTok dia mo ne po mi va mi mo be yo ke ma o so yo mi tovu yo ke mo so yo mi ya e be so yo Abraham bena ne de be kekeli ke so fio va mi pa gbon be o Yehowa mo gbon be ni gebe o bi o fia e fia suasi e fia les anwa o la va da para yo e voa ye ma to o be mi le di fio bien c'est comme be ntinga ke le blema ye mi se na mi gbon me Israel yo na de ke ntolwa mi to volo mi so pudo ma no telephone Yo no vile akpe kaka fokobi nyawe ma Israel duko ya Israel ma o mo duko a si ba ke frère le on glo e ko mi chami lo be pepe mi ne mi a ponke o mo pepe mi pa ke ma o pro Israel vi o cho Egypte ma on to ne to lo wala na mu wo lo yeah na duko wa paro ntia ona bana o vo va gbe bonu du fia na yo ifia mi ona mo ya na mi amari mi pa ke fio pro ora ne Israel mo duko turu gbe a ngba ni duko a fio we pro kakabado Ezekiel pa gba le tabla ton bon ni awe ibo duko a mo pro lo pro letra ifia re ma o mo to mo nto agba o kaka batro ba ko duko a mo ngo emi ko fio mo ke o to biwa e mo Yesu Kristo baba to le fio mo ko me ame Yesu baba to le suba nu ke o le bia mo ja don jo na agba to a na nko nyeta mi le we bia mi di ba mi adi amopoto vo mi Kristo to si ba de ki mi blebe ni mo bo di ni ba nya to vo ala ba amopoto no va die tase le no va die tase mi agbo o mi awo cha mi jo ba be mi adi ye mo to mi adi amoko e mi pa nchore mi non so so mi le nouveau wa me vivi no vo mi le po nouveau zena si we de ba no na vivi ne no vo no le do me la po no be que Israel viu por dar me mi po mo nura ne ne mi Kristo to chan nko mo gbe na mi bo ne mi vo re ka do mo wa be bre la jore mi aji yo fokobi akpe jibon pola ntinya olero bo mi ha mi gale ntinya bubu o nwo ndari gba ntinya ole vo mi le ntinya bubu o nwo ndari gba Yesu nye fia na wa alo egbebe Yesu be fia nyenya ye nto Yesu be anye fia na erokwe enya de meglona ejeje be na re nko nu anyi lo nko gaga nu anyi vai le jibubu be nya o me le subo be nya o me le apafia o be nya o me pleto nso nani nko nu anyi bo bu keke obula voyi de kaku poto galea yenye ka
eye Yesu Kristo eye ma bu chan ma bu gbere ba ame to le ba gbe no ya o glo ba ti para we vi o do nko hama o ne kaka o ye be gbogbo fo be fia fo me te chie mu fifia yo do be bu fia le ti po fia ru pe ame le fia no la yi gba yi kwa e wa chi a o re mi o ku ato o tutu ku ama fo ku be me ji mo la ba be ya me to yo la ku atro de dogo o ga gbe ba zan zarea igome bere Yesu be fia nyenyare enyo ye memu na mesia mu na mele ye me edembo ye mia togbe obu ye mia ba le godoare ni ga tro po edembo ma to Yesu ti ke wo yare yo fokobi emo kata le ne ma zo akekeli na trosubola o leke kekeli na trosubola o ba ji le mi gblɔ gɔmedzedzea be ke Mawu le yɔ Abraham Zereka ele di be azẽ kple susu be ne wòanye kekeli ke amewo la va kpɔ ne woate ava yi gbɔ etɔ dzi tso gama fifia gbea ke Yesu va Zereka Yesu gblɔ ɖe ne Petro be ke wole bia Petro se bena ame ke nyia wole bia wo be ame kae nye ma eʋuo me be Yesua enye Kristo Mawu gbagbe la ƒe vi Zereka Yesu le gblɔ nɛ be nke kplɔ ma metso ya tɔ gbɔ vɔ nyama yi ke to le be numea yi dzi ya tui me hamea ɖo ale be hamea Zereka Mawu le tui Yesu le tui ɖe nyateƒe dzi hamea medo de asi nye be nke Mawu gblɔ na Abrahama ne ba kpɔ me vava le me wòanye kekeli yi ke dzi amewo la kpɔ kekeli yi ke la kplɔ amewo ava Yesu gbɔ ne nye kplo tsã gbea mi va zu Kristo toa apostolo mo me dɔ na ero kekeli ma nye tsã mi kpɔ okay miawo tsã mi va le fi ya gbea yi ke fia be ne miawo tsã me bo la baba wɔ ɖeka kpe mia ele be woakpɔ mi miawo tsã okay dukɔ ma nya ya gblɔ mi le miawo nye dukɔ ma gbea ke la nye kekeli akplɔ ame kpɔtɔewo ava ɖe dukɔa me pɛpɛpɛpɛ yo fokobi akpe no mi le ye nye ma ndakpe okwa igbea de kekeli ade na trosubona o abale ye fokobi ble fiare leke ni aga se gomo do ndakpe ikwa prigome jijame ke han juko ke bo juko la po anyi no no a we nko ko so yo le hebri gbeme be goima we nko ma gomo ni trosubola o ke gomo ni be juko be jojo ko a o jo abi trosubola we ke ho ama we ale yo Abrahama ele yo ya ni kekeli okay ega bi juko ke ya to so Abraham me lengbe dodo ke ho ama wo ne no le mo se ba gba le ba to ta we ve ame ni be e bi ye yo be ni kekeli na juko be ye me juko gede la tole e wala subo se aputa kenele ba juko wa ya ho ama yo ya be ya ni kekeli mi kwa si vede ke ku le blema hifia va tro ale gbegbe Israel biofio e yo wa chon ti be a di juko bo a e gba ne po mi o to nya be ha ke ni Kristo ha e wo de ka ku do jukolo ha e ye mi so enko matema no ho ama obi subo mo wa ke so do ho ama obi subo mi igome nye trosubo va gede Kristo subo mi ye egbe a kafuna egbe ale Kristo subo mi ami le data bu na pe o voka ke Biblia ko be mi gba do mo o bu de ke so pere yin je biya e fi otutu gba to ke no Israel vi aussi ke ni Saül la enu eme wo ye ko ama o yuwe be eso kudo afakaka kudo aklama pepe wa ini to ma lo ndo to ma wo e lo mu ve je ko na vodu wo lo va eto ke ndo wa ho ama o gbo be na nke be wo wa afakaka e tamia se gon be ni be gbe mi o to le mi ro ko si mi nya be ho ama o gbo be ngba to ta guna pe vo ni Kristo to le to ta guna pe ngba yo mo bu de pe so pe rin jo ni Kristo to le we ngba we ade ko le we be ni to ma do ko mi agbon be ga me nfe fe ke ma o na mi e bo le nya tin do we e ge be le si me ke ye Saül we avoir ye ho ama o hofia nyanya le si e ke be hofia nyanya le si adu ke de fi o be de ko be hofia nyanya le si we ye be bon ko ko e ke pro na Saül e jo le bon vun we mi ye ho ama o le yo mi be nya kekeli kekeli ke milanyale
mia clé d'amour tu ton fait aussi yo to mi bavani repère des escrocs yo bavani bon vont te pe non e be ntsaro pe alors faut ben non vont non payer bon font la non miamu et nous anti que Yesu va une fois Matthieu pas dans l'état donc we a dia me e be na miani ya me keke e be du que le total me Matthieu ma wolo que mi le fait vivre fia ne mi na yela firo wa mi nyabe hoko ni hoko ko wa to zenada nene wa kene kekele le ho wa beta me laze ye ho ama wo mi nyabe ko Kristo to mi o chacha me nya ji me be kekele mi ba di hia mu mi hia me le wo ndia bi wa dwe jisi be nya ka ma mu na bo mi ro la o de ji akpe yo no vi le akpe kaka foko bi ha fi ma va gbo a ji pe nu polo nya te pe nya we nye ya egbe mo be du kole vo bia bia nye be na de du koma me ne le gba yenye ma du koma me ne le mo be du kole vo ka ke mo be du kwa ju ba le hiri ame di ngba de o ha le mo be du kwa me vo le hiri ame di ma no vi le o ple foko bi o to asifia hiri ame be di ko nye ba gbe mo be nya me ge no bi ba me nu fefe a me nu fefe li ese be gale no babla mi amari o be mi nye ma o be du ko me to ma o be vi o Kristo to wa mi be se be gale mi be no babla o me gale no babla ye me ba pe mi le fia kwa mi jo la gbe a jo ka vire Kristo to vire e bo vire ti la vire asi yo vire mi la pele o kata me chaka no se no be vire mi de me fio dare vire ama mo chi mo do me pleto ko aba pio se be Kristo to kawe la me fu me vi o le ma do na Kristo to wa dro le bare ta no ase chu akple ro be yo le Kristo subo me nyema ma one cho ke mi da be wa pere mi on bere mi ado to ma be nya ne mi ano e be ro ba mo fo ko bi ni ti de kare que le confu ya ba donc ku so sa donc ti ya de na bibla ne mi ko hu tu mo ti ya ne kwa ta mi nya ti ya ma ni vonti ya ma ni mi a Kristo to ma gbelo donc e pon ku me ke ke ma nya ke mi le gba le hu te ma pa ya o ba ruta transport la we wala ke bo ba ro mo tu kwa mo le ke hu to ke ba do ma tu kwa mo le roi Naomi kudo aswa Elimelech wa wejo lo mo tu mo Israël le do tout ta yo ve ti transport do mo le Moab ni ba ji o vient vers on babla kudo il vient ni lo gro ti o bo ko pe ba to le tu peux agbanle ve le gro ni bo o wo pa mo wo le do abe mo nya son lo ze kanu bo po wo no le gro mo wo ze ka nya su na se mo wo elle est une babla que vous sont de quoi nous sommes les quoi nous sommes là comme tiens nous sommes là au kaka nejo yo mo titi va yo cho kaka yo ve fier ma wa mo le gobu mo fier se ma wa me o e me o encore o trova donc à mo ta lu jinu ma wula ko e be du kola wa e wula le bibla ma lentinya o yeah ale be ko ya mbabla ke de vimo wa o we bo ti kula mo lo wa mo ro ba chen orba yang balon bawa medea orang kakak globo memawa ya ni la ni kai memawa nuke mau le tichu mian ko ma manya banyai mau pronami hiya mi le hiya mepe voilà le kenya we nya de hiya moto le kenya wa ko me va ba le susu ke no apostole Paul aussi ma be ni transport lo ko wa manya mi de na nuke ulo ojo voilà le ke ya wo ya no mi ya me ya de o apolo mo susu ava mo wa e ya la nyenya Kristo to nyango keje ma wo yo me gbe ya pe to na si yo foko bi akpe no bi le nda pe de kum je ma brombe bi mi so akebi wa brombe tu ko apagando mo se bi apa filia mi ba kere tu ko bi nyantike va nu ke ma pona bi ni mi a blessa mi pa ma ne gbanto tani fike se yo to fia bia bia ni mi a ko nu ko jore wa ti fia bia bia ka le mi a se go be a me se me ke gbe yi ho ama wa no gbe yi ho ama wa en ku fa ho ni teke ta ma woni vemian nti lo mi yin lo pojo to mi yin lo ba apostole Paul lo bi pojo be ye ho ama obi se de ne be lo pe ne ko le na ba e fi me ne jija le me o si be ko le senya ne jija le menye
Gamiki, Hamu Pomponami, Emitivia Sonny, Rumi, Emma won't go by if so I'm young tower. A beam sick pronamia to the Bojomi, and a baby la way, Emila Sotico against on air. Amen. Yo, Jipon Polau, a fear never won't bring here. Enya Plimicatamia Segombe, Yabe, Mawane Plolanami. Ella Baby Plolani Namia, and Nana Jim, and Nana Tifafa. Nana bɛ vɔvɔwo dzona nu sia nu yi nye fiƒode be agbegble tɔ ke wa wo dzona wo kana hlẽ bɔbɔvɔ mi ɖina vɔvɔ na wo wonɔna dzodzo nyanyanyanyanyanya ta mawo ne kpe ɖe nye kple mi ŋuti be miana mawo be ametakpɔ si wòanɔ mia dzi mawo gbegbe menana dzidzemɔ me yiwo le mawo gbegba bena ne yewoate ŋu kpɔ vovo yewoakpɔ dzidzeme alakpa ye enuwoa mede na ame dzi o. Yehowa mawo neve miamu wayra mi le Yesu ƒe ŋkɔa me. Amen. Amen. Wokɔ mi do gbe ɖa wo na mi. Aƒetɔ mía Mawu, mi da akpenɔ be le ɖo akplɔ ɖe ŋgɔ na mi, le na mi nu mi ɖu. Akpenɔ be wo nya yewoa wo de dzi gbɔ na mi wo nyi mi. Mi da akpenɔ be dukɔ yi ke ne di be mianyia, fe mía dometɔ ɖe sia ɖe mianye dukɔ me. Ame sia ame yi ke le senya todzinɔlawo katã nukpɔlawo katã mi ɖo kuku na wo gbɔgbɔ be ne ɖeka kudo be míawɔ tiatia be míanye kekeli le xixe viviti me ke mi lea le Yesu Kristo mía ɖela ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.